салом тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш дар шаҳри Хуҷанд. мусобиқаи ҷоми Тавҳидбонк 2025 миёни дастаҳои футзалӣ аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Эрон идома дорад ва мо бозии дуюми дастаи сорокампанияро дар гурӯҳи хеш тамошо хоҳем кард. ин навбат онҳо муқобили СК банк бозӣ мекунанд ё худ Саноат Қирилиш Бонк ё ба забони ноби тоҷикӣ бонки саноативу сохтмонии Ӯзбекистон. бояд қайд кард ки сорокампания дар бозии аввали худ аз дасти бошгоҳи Канти Қирғизистон шикаст хӯрд бо ҳисоби 4-3. СКБ бошад дар навбати худ дастаи Кантро бо ҳисоби 7-2 шикаст додааст. метавонем ҳамин ҷо каме маълумот диҳем нисбат ба СКБ. бояд гуфт ки бозии имрӯзаро стади даварон бо сардории Комрон Хайруллозода ҳакам мекунад. довари дуюм Шавқат Насруллоев аст ва довари захиравӣ Наврӯзҷони Сулаймон. соро дар бозии аввали худ пешсаф буд, аммо дар қисмати дуюми рақобат сармуравӣ Пайрав Воҳидов дарвозабонро иваз кард. ба ҷои дарвозабони эронӣ Нуриддин Ҷабборов истод ва ду иштибоҳе кард ки ба ду голи Кант оварда расонид. ҳамин тариқ соро бо ҳисоби 4-3 шикаст хӯрд. имрӯз танҳо як ҳолат метавонад ки сороро ба финали мусобиқа барорад. бояд гуфт ки аз гурӯҳи дигар ба финал дастаи Сипар баромад. Сипари Хуҷанд бо 2 ғалаба дар бозиҳои хеш ва соро бояд ки имрӯз СКБ-ро бо ҳисоби калон бо тафовути ҷамъи 4 гол ҳадди аққал шикаст бидиҳад. дар ҳамин сурат онҳо метавонанд ки рохат ба финали мусобиқа ба даст биёранд. сармураббии соро ба мо нишонда мешавад Пайрав Воҳидов ва гурӯҳи мухлисони соро. ин бошад сармураббии дастаи СК банк аст Константин Свиридов. СК банк дар Ӯзбекистон дастаи навтаъсис аст ки имсол бояд ба Суперлигаи футзали Ӯзбекистон рохат пайдо кунад. ҳоло дар лигаи бартари футзали кишвар нест, аммо якчанд бозигарони пурқувватро аз дастаҳои лигаи бартар онҳо ба ҳайати худ ҷалб карданд ва бозиашон ҳам назаррас аст. дар даври гузашта онҳо бараввал нишон доданд ки дастаи рақобатпазиранд ва ҳадафи ягонаашон баромадан ба финали мусобиқа аст ва дар сонияи 20 голи бениҳоят зебо мезанад дастаи СКБ. рости дарвозабон ҳамчунин зарбаро интизор надошт. мо ҳатто ҳаятҳоро ба шумо муаррифӣ накардем. партоб иҷро мекунад Ильёсов ва сухан дар бораи он аст ки ба тӯб расида буд Акбар Усмонов ё не. ба назарам ки Акбар Усмонов зад. расидааст Акбар Усмонов. на чандон хуб бозӣ шурӯъ мешавад барои соро. ҳаятҳоро ба шумо маърифӣ мекунем. сорокампания Саид Торобидеҳ дарвозабон рақами 1 аст, рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 10 Идрис Ёров, 14 Уго Кардосон, 99 Дилшод Саломов. бозингарони захиравӣ 7 Муҳаммад Раҷабов, 5 Густаво Андерсон, 11 капитан аст Фирӯз Сангов, 13 Бахтиёр Солиев, 17 Самандар Ризомов, 75 Лукас Наказато ва 22 Нуриддин Ҷабборов. сармураббии даста қайд кардем Пайрав Воҳидов аст. дастаи СК банк Равшан Элибоев рақами 2, 13 Акбар Усмонов, 7 Дониёр Сайдахмедов, рақами 6 Ҳусниддин Ильёсов ва рақами 3 бошад Амал Увраимов. сармураббии даста бошад Константин Свиридов аст ва шораҳи ин рақобат меҳрибони кишвар. ҳоло зарам ки яке аз голҳои зеботарин дар ин мусобиқа зада шуд. Сардоров
خاطر شما که مسابقه جام توحید بانک 2025 که مسابقه رفیقانه هم گفتم ممکن است با مقصد سزاوار تجلیل گرفتن روز جهانی فوتبال تشکیل کرده شد. دستای پرقوت از همسایه کشورها دعوت گردیدند از قرقیزستان، ازبکستان و ایران. و امکانات بهتری است برای دسته‌های ما برای سنجیدن قوه‌های خود در بازی‌های بین‌المللی. چون که داریم چند سال است که مسابقه لیگ چمپیون‌های آسیا برگزار نمی‌گردد و تجربه بازی کردن با باشگاه‌های خارجی لازم است. با دسته‌های تاجیکستان بله دسته منتخب فوتبال کشور در مسابقه‌های گوناگون اشتراک می‌کرد. توپ رو از دست می‌داد فیضلی سردارов با آمدن 1-1 و اینجا کارت زرد یا چی نشانده می‌شود؟ بله بر علاوه قاعده ویرانکنی بود مقابل دانیار سید احمدов. ادریسیارов بود که مجبور شد با قاعده ویرانکنی دست زند. کارت زرد نشانده می‌شد با ادریس. فکر میکنم از لحاظ تاکتیکی درست عمل کرد ادریس. در ابتدای رقابت حساب 0-2 با فایده رقم میشد و وضعیت سارا مشکل میگردید در ادامه رقابت برای پیروزی به دست آوردن. ضربه و گل. متاسفانه گل سر میدهد سارا. 1.5 دقیقه گذشته است از آغاز رقابت و حساب 0-2 می شود. و علم آور این است که ضربه مستقیم بود. اکبر عثمانов در تکرار خواهیم دید که چطور این گل را سر داد دروازه‌بان سارا. ضربه بنهایت سخت بدون رسیدن به یگان نفر دیگر حساب را دوچند میکند. فشار جدی می‌آورد اسکابه. زنده شدن در کار است، بیدار شدن در کار است با بازیگران سارا. می‌بینند که رقیب آسان نیست. شاید که یکی از دستای پرقوت‌ترین در تمام مسابقه باشد. الیبویف هر واحد در این دو بازی ها میتواند نقصان و کمبودی های دسته خود را باز هم بیشتر آشکار کند. اما ببیند که روی چی کار کردن در کار است در دوره آمادگی به موسم نو. توپ در میدان نگاه داشته نمیتواند. لوکاس ناکازاتو در بازی گذشته ناکازاتو گل زده بود. یکی از 3 گل های دسته خود را ببینید که دروازه‌بانی اسکابه دویم با حیث دفاعگری آخرین بازی میکرد وقتی که توپ در اختیار همین دسته است. گزارش خوب، ضربه در اجرای محمد رجب و فامانو انیق. بسیار آسان است کنار چپ فرار شد محمد. مبارزه صورت میگیرد در کنار میدان. ببینید که هر جایی که توپ رو از دست میدهد اسکابه
در حال اونجا پرسینگ تشکیل میکنه دسته. константин свиридов сармураббии дастаи СКБ худ собиқ бозингари футзал аст. бозингари каспӣ гузаштаасту 37 сола аст. дар дастаҳои легион де факто Ермак бозӣ кардааст. охирин дастааш ҳамчун футзалбоз мо аз СКБ буд. соли 2023 таъсис ёфта буд. пас он сармураббии даста таъин гардид. зарбаи навбатӣ ва боз ҳам гол. бениҳоят осон бозигузорӣ карда мешавад ва имкон медиҳанд бозингарони сорро ки зарбазада шавад. дилмурод шавқатов ҳамин футзалбоз зарба иҷро мекунад ба гӯшаи болоии дарвоза ва торобиде наметавонад баргардонад. тайм-аут мегирад Пайрав Воҳидов барои анҷом додани як суҳбат бо шогирдони худ. чизро оҷилан бояд тағйир дод. рости чунин бозе ки нишон дар истодаст соро қобили қабул умуман нест. ман мефаҳмам ки дастаи СКБ дастаи заиф нест, аммо мо нисбати онҳо ҳам хело суст бозӣ дорем. соро он иқтидоре ки дорад дар майдон нишондан наметавонад. метавонем хотиррасон шавем. соро имсол дар суперлигаи тоҷикистон ғалаба ба даст овард. онҳо дар силсилаи финали бозиам 3-0, яъне ки дар се бозӣ истиқлолро ноком сохтанд. файзалӣ зарбаи сахтию аз паҳлӯи дароза топ мегузарад. ҳатто ҳамон қадар орому бо завқ бозӣ дорад СКБ ки аз нимаи майдони худ кӯшиш мекунад гол занад. Сардоров бо танҳо охози рақобат аст дар футзал. 3 гол ҳеҷ
даҳшате нест, барқарор кардан мумкин аст ва ҷуврон сохтани 3 гол кори чандон мушкил нест, агар бозӣ карда шавад. қоида вайрон кунӣ. Бале, ҳафтумда шуд Сардоров. Саломов ҳам дар бозии зидди Канти Қирғизистон як гол зада буд. маълум аст ки зарба задани аст Файзалӣ. На, пас ана акнун зарба ва пас ба канор зарба иҷро мекунад Уго Кардосо. маҳкам кард бозигари СКБ. Сардоров. бояд иқрор шуд, Сардоров дриблинги хуб надорад. Суръат, бале. Зарбаҳои сахт, бале. устуворӣ, бале. аммо дриблинг не. аз як нафар бисёр хуб гузашт. Идрисёров ҳамон дар идома тӯбро аз даст дод. бузтар зарба зада мешавад. ин навбат Саид Торобиде тавонист ки тӯбро бигирад. Сардоров. Саломов. Кардосо тӯбро гул кард бозигари бразилӣ. ва ба назарам ки онҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст Кардосо. бале, бо даст ба рӯи бозигари рақами 6 СК безадааст Руслан Илёсов дар ҳолати мубориза. шишоришад меорад Соро. маҷбур месозанд рақибро ки ба иштибоҳ роҳ диҳад. Ёров. Файзалӣ паси бериёд хуб иҷро мекард ба Идрис Ёров. бале, пас сахт буд ва бо як расои зарба задан хело мушкил буд, аммо Идрис бояд кӯшиш мекард ки тӯбро як нав манъ кунад ки рақиб наздик шуда натавонад. Файзалӣ зарбаи баргардонда мешавад. Саломов. Уго Кардосо ро маҳкам меқапад. бо қоида вайрон кунӣ бояд қайд кард бозигари СКБ. Сардоров худаш мустақиман рост тарафи дароза зарба иҷро мекунад ва бармегардонад. дарозабони СКБ Равшан Илибоев. ман намефаҳмам чи аз аввал Соро ҳамин гуна бозиро ба роҳ намонд. ҳуҷуми навбати СКБ банк зарба бармегардонад Саид Торобиде.
با پشت پویش ضربه میزند دونیور سعید احمدов بازیگر اسکابه و توپ از پالوی دروازه میگذارد. 4 گانه در میدانی وضع میکند پیروهیدов. سمندر ایزومов در میدان است. سمندر کشی نوبتی بازیگرانی اسکابه از نیمه میدان خود گل زدن. نشان بی‌برار است. ریزامov ضربه سخت برمیگرداند روشن الیبویف. نهایت سختی که جمع کرده است اسکابه گفتم شاید با مقصدی است که دسته با سوپرلیگا براید لیگ برتر فوتبال کشور. سمندر پاسی رو میگیرد بازیگری رقیب و در ادامه نکزات هم نمیماند که دسته از ازبکستان با اکسلوژیون گذارد. محمد رجبov پاس به کنار چپ. گوستاو اندرسن. گوستاو سمندر ریزامov. رجبov عموما توپ رو گل کرد. از نگاهش دور شد توپ. بسیار فشاری سخت می‌آورد سورو با رقیب. امکان داشتند که تو اسکابه یک هجوم خود تشکیل کنند اما به گل متاسفانه همشون در فرجام به نتیجه خاتمه می‌یابد. الیبویف با پا هم خوب بازی می‌کند. партов аз кунҷи майдон зарба бармегардонад. Торобида бисёр хуб. аммо прессинги худро идома медиҳад дастаи Скабе. турна чандон хуб қабул кард Самандар Ризомов. دوبار یک قرار دارن بازیکن اسکابه و سری وقت наказато по дароз кард ва тӯбро гирифт. вагарна ду нафар танҳо бо дарвозабони соро монда буданд бозигарони Скабе. Раҷабов махкам карда мешуд партобию. наказато
محکم کرد پرتاب او را. بازیگری رقیب سه بازیگری برزیلی دارد. سورا این لوکاس ناکازاتو است، گوستاو اندرسون و خودی اوگو کاردوسو. تو رو با اختیار خشم میگیرد اسکابه. من سر از چه هستم برای پیش رفتن. دروازه‌بان هم باور بازی میکند حتی در حالتی زیر فشار قرار داشتنش. جور کنم باز در میدان عوض میشود. ضربه کاردوسو و گل. نهایت سورو رخنه میکرد دروازه اسکابه رو اوگو کاردوسو. بسیار اوسون توپ رو قبول کرد، یک طرف توپ خورده تر بزد. خلاص سردارم چونه که من پیشتر قید کرده بودم پس از آن که حساب 3-0 شد در فوتزال فرق 3 گل اونقدر تفاوتی نظر است نیست. کنار اندک خالی موندیم. پرتاب با جریمگو برطرف کرده شد. کاردوسو دغل بازی کرده شد مقابل او. دوباره میتواند کارت زرد نشان میدهد با بازیگری اسکابه. کارت زرد نشان داده شود با سرمربی اسکابه. با کنستانتین سویریدوف و همچنین با مربی دسته ارتور یونوسوف. یک گل که هست. دو گل دیگر برای برابر کردن حساب در کار است و پس از آن باشد 4 گلی به جواب باید زنید. اما کوشش کردن کار است که خطا نکنه. فیضلی سردارف پاسیون نگذاشت. سلاموف
бисёр хуб тӯбро қабул кард бозингар СКБ ва танҳо дар охир тавонистанд ки тӯбро аз наздикоӣ бигиранд бозингарони соро. مرکز میگذارد اسکابی با هجوم و در آخرین فرصت بختیار سولیف توپ رو از خط دروازه میبرد. ببینید بار دیگر وقتی توپ از دروازه‌بان هم گذشته بود و تنها نمی‌رسیش اسکابی رو از گل محروم میکند. إدريس ضربة يوناني саломов рости дар дақиқаҳои охир бозии дилшод нашона хуб рафта истодааст. чанд нафас ки тӯбро аз даст медиҳад. пас ба канор боз як вайранги монанд бозингари СКБ. дарвоза холӣ аст ва хато зарба мезанад Жавлон Аноров. бозингари рақами 12 аст СКБ. пас аз оне ки гол сар дод СКБ ба назарам ки фаъолтар шуданд ва бо масъулияти бештар кунбозӣ доранд. Наказато Густаво пас ба дохили ҷаримагоҳ бениҳоят хуб ҳал кардан дар кор буд Самандар Ризомов. шонси олиҷаноб дошт барои задани голи дуюми дастаи худ. аз пушти рақиб кушод шуд. ду қадам ба тарафи чап монд. озод гардид аз фишори рақиб. аммо зарбаи охиринаш начандон хуб иҷро гардид. Густаво пас ба канори рост. Муҳаммад Раҷабов Ризомов Самандар зарбаи ӯ андак баландтар ишора мекунад бозингарои соро ки тӯб ба нӯги ангуштони бозингари СКБ расидааст ва довар зарбаи кунҷиам таъин мекунад.
акнун бозигари Сорокам беш бозии худро пайдо карда истодаанд. Ризомов. Улан Ботуба Самандар. Чора сичка пой бузингари рафтек буд. Гузош ки то бад майдон берун шавад. партовои ҳавоии бозингарони СКБ бемеояд хавфнок ҳастанд ва ин навбат Саид Торобиде намедонам дар такрор дидан дар класс имкон дошт ки тӯбро ба даст бигирад ё на, аммо Усмонов бозингари рақами 13 СКБ голи навбатиро ба дарвозаи Соро мезанад. аз партовҳои ҳавоӣ хуб истифода мебарад СКБ. ҳамин чизе ки дастаҳои футзали кишвари мо қариб ки надоранд. дар футзал на танҳо бо паси кӯтоҳ ва заминӣ бозӣ кардан лозим аст. ҳамин гуна пасҳо низ зиёд истифода мешаванд аз ҷониби дастаҳое ки бозигараш хуб кушода мешаванд. Файзалӣ Уго Саломов бархурд ба бозигари СКБ ва ин танҳо як мубориза барои тӯб буду халос, қоидаверакунӣ нест. Ёров Уго зарбаи навбатию аз палуи дароза мегзарад. мутаназзо мешавам ки голи ягонаи Соро то ин дақиқаҳо маъзалан ин бозингар ба самара расонида аст. Уго зарбазана дар кор аст. ту бандак парида истода буд. барам ин ба таври дилхоҳ зарбазана натавонист Уго Кардосо. Сардоров Партовиу на ин бештар ба зарба шабоҳат мекунад ва ноаниқ.
қоидаи бузург дар канори майдон дилшод Саломов вайрон кард. шуре қоида ва рукниҳо 4-4. чек медорем дар сурати 6 қоида вайронкунӣ аз ҷониби як даста. тарафи дарвозаи онҳо зарбаи озоди бемонеа таъин карда мешавад. таймаут худи СКБ гирифта буд пеш аз иҷроиши зарбаи кунҷӣ. ходи бозӣ вайрона шудааст. Идрисиёров аллакай ҳама ҷойҳои майдонро маҳкам карданд бозингарони СКБ. шояд ки фикре бигӯям ки ба мухлисони соро писанд наояд, аммо ҳарчи ки аён аст ҳоҷат ба баён нест. дараҷаи бозингарони СКБ баландтар менамояд аз соро. маҳорати инфиродӣ, якдигарфаҳмӣ, тарзи тӯбронӣ, бубед ки чӣ қадар осон аст прессинг мебарад СКБ. як паси дигар зарба ва тӯб ба стуни дарвоза бармехӯрад. аслан дар ӯзбекистон футзал бинеҳоят сахт рушд кардааст. мунтахаби футзали тоҷикистон бо ҳастаи ӯзбекистон дар ҷоми осиё барои ишғоли зинаи сеюм бозӣ карда буд. рақобати сазовор мо нишон додем ва танҳо дар силсила зарбаҳои 6 метра ба мо омад накард. вагарна мо наздик будем ки дар ҳамон чемпионат умуман ба финал бароем, аммо аз дасти Таиланд шикаст хӯрдем дар даври нимниҳоӣ. боз ҳам аз ҳисоби зарбаҳои 6 метра. сонияҳои охирини қисми аввали бозӣ мондааст. Hugo зарбаи ной. Hugo бисёр хуб мегузарад аз ду бозингарон. як бор аз зарбаи сахти ва гол. 2-4 ҳамаро худаш кард. Hugo Cardoso аз аввал то охир тӯбро гирифт, топ хӯрд, аз байни ду нафар фирор шуд ва зарбаи сахтеро иҷро кард ки
равшан Элибоев дигар имконоти баргардонидан надошт. Бурабуйоли Илшод Саломов дар канори майдон. Сардоров ва ҳамин тариқ вақт ба анҷом мерасад. Бо ҳисоби 2-4 ба фоидаи дастаи аз Узбекистон дастаҳо ба танаффус мераванд. каме истироҳат мекунем ва пас аз он бармегардем ва идома медиҳем тамошои бозии мазкурро. бовар дорам ки қисми дуюм ба маротиб ҷолибтар мегузарад.
این ضربه سخت نخورده است، میتواند بازی رو ادامه بدهد. گل اولی خود رو اسکابلا که در ثانیه 20 زده بود. گل زیبا هم با سمت کرد. Nakazato. дарвозабони соро иваз мешавад, бояд таминро ҳатман қайд кунем. Он ба ҷои Саидро бидеҳ дар нимаи дуюм Нуриддин Ҷабборов меистад. Нуриддин баъду иштибоҳи дағалро дар бозии муқобили дастаи Канти Қирғизистон ки ба 2 гол ба дарвозаи соро оварда расонид ва ҳамон бозӣ бо ҳисоби 4-3 анҷом ёфт. پرسینگ میبرد اسکابه. از واقعا چندان خوب از دروازه نشد. توپ جلوم در بازی است. ناکازاتو. گوستاو. محمد رجبوف. Rizomov. پاس گذشت ضربه دقیق در کور است از همین موقع. ضربه زده شده از طرف گوستاو اندرسن اما رسید به توپ. روشن علیبویف. Самандар мажбур шуд Густаво бозӣ кунад. Самандар Изомов дар наздикии Муҳаммад аст. Раҷабов. Наказато. ضربه شنوانی می‌نود فوتبالبازی برزیلی سورو رو. Подевозиро мешад дар канори майдон. Файзали Сардоров меафтонад рақами 9 Эскаберо. Дилмурод Шавқатовро. یک دفعه از ضربه جریمه‌ای گل زده بود که اسکابه در قسمت اول گل سوم خود را آنها چنین زدند یا دوم بود همینجا فراموش کردم ترتیب گل‌های دسته را، اما دقیق همین است که یک گل از ضربه جریمه‌ای بود.
راست ضربه زد اکبر عثمانов و توپ به دروازه وارد گردید. بنیاد خوب برمیگرداند ضربه رقیب رو. نوریدین جبارов ضربه بنیاد خطرناک بود. خالی موندند بازیگری که در مرکز ایستاده بود. یگان نفر محکم نمیکند. دیلمرود شوقتов را Yorov پس این خیجی رو کرد ادریس. ضربه سخت باز هم نوریدین خطاگیهای بازی خوب گذشته خود را امروز جبران کرده ایستاده است. و Yorov Salomov pas ба канор 3-2 акс ҳуҷуми Соро Уго Файзалӣ Файзалӣ бозигузорӣ карда мешавад. Зарба ва гол 3-4. бисёр хуб бозӣ карда шуд байни Файзалӣ ва Дилшод Саломов. ва Дилшод ин бозӣ ҳам ба задани гол даст меёбад. хуб топ хурд бо туп. бубинед дар мубориза буд, аммо инҷо кори дурусте кард. аз бои сар дарозабон тупро равон кард. дарозабон каме нишаст. ҳатто дар сурати мусовӣ ҳам СКБ ба финали мусобиқа мебарояд ки онҷо бо Сипар бозӣ кунад. Уго 1-1 баромадааст. зарбаю баъд иштибор омед яд Уго варианти пас додан буд. дар ҳамин қоидаҳайронкуниро ҳам ҳатто ба инобат мегирад. довар дуруст ишора мекард Идрис Ёров ки бояд пас медод. Уго ду гол задааст. Уго мехоҳад ки боз як голи дигар ҳам занад. пас ва Файзалӣ Сардоров аз паси Уго Кардосо ҳисобро баробар мекунад. 4-4 дар давоми 1 дақиқа вақти зиндаи бозӣ ду гол мезанад Соро. 4-4 аввалин голи худро дар мусобиқа мезанад Файзалӣ. акнун муҳим аст ки бартариро идома диҳад, яъне ки ҳамин услуби бозии худро давом бидиҳад. Соро Лаказато Ризомов аз тарафи Раҷабов Муҳаммад аз Юна мегузарад.
خوب مبارزه بود در خط دفاع سمندر نظامов. لاکازето یک پاس دیگر بنیاد خوب و دقیق‌تر توپ راه میگردید طرف محمد رجبов. тура ба дифоъ нишаст акнун СКБ дар кард қувваи сороро. дастаи соро дар расаи байналмилалӣ симои тоҷикистон аст, чун чемпиони суперлига аст. барои бояд бозии беҳтарини худро нишон бидиҳад, нобаста аз он ки мусобиқаи рафиқона аст ё на. партоб бартараф карда мешавад. фишори соро ҳамоно идома дорад. як ҳолати нохуше рух дод инҷо. самандар низомов ба курсиҳои эҳтиётӣ афтид. لاکازето паси хуби ҷо мекард тарафи муҳаммад. дар ҳамин мавқеъ гол задан бениёд мушкил аст. албатта наметавонем интиқод кунем муҳаммад раҷабовро. аз ҳамин ҷо пас додан беҳтар аст, аммо ягон нафар бозигари соро кушода набуд. дар ҳамин тараф ҳатто لاکازето нониқ зароба мезанаду. заиф шуд дурусти бозии СКБ дар қисми дуюм. идрис пас ба канор густаво, як паси дигар тарафи файзали андак агар тарафи рост мерафт туп мувофиқ ба пои зарбазании файзалӣ мо метавонистем шоиди пешбароӣ соро шавем. ёров файзалӣ ду нафарро гирифт, аммо ба иштибоҳ роҳ дод. як бар як мебаранд бозигарони СКБ. зарба ва гол. хатои файзали сардоров дар маркази майдон. пас аз фиреб додани як нафар бояд ки ё пас медод ё коре мекард ки аз туп раҳо мешуд, аммо хатои ӯ ба голи СКБ оварда мерасонад. дигар бура мебинем ана ҳаминҷо. дилмурод шавқатов як бар як баромада самаранок истифода бурда аз имконияти худ. саломов зарбаю тӯб аз павлӯ дарвоза мегузарад.
თანდაკოსები მარტოდ Sebastian Mojaev SKB Hugo Salomov Zaba xatar oldu. Soru va ba to'p ham rasid. Nuriddin Jabborov Ramin zarba ikkinchi va foyda SKB. روزگذاری کردن میشود ضربه نوبتی برمیگردد نوردین جبارov پس از حد سخت اجرا میشود به طرف راست میدان این باشد سابق بازیگر منتخب تاجیکستان است پرویز رحمت بله فعلا پرویز رحمت باعثی مربی کار میکند در اکادمی استقلال در شهر خوجند سابق بازیگر سپر هم هست در سارا بازی نکرده است Nakazato, pas pa markaz Rezonov Rajabov, Nakazato
Lakazato. Rajabov tu врагу мекунад. Дар наздики Густаво истодааст. Лаказато бисёр ҷолиб тӯбро идора мекард, аммо гузашта наметавонад аз рақиб. Аммо инҷо гузашт, пас ба марказ. баргашта бозигарони сора тӯбро дигар бора соҳиб мешаванд. Лаказато зарбаи олиҷаноб ва гол! 5-5. зарбаи қавӣ ва бори дуюм дар бозии имрӯза ҳисоб баробар мешавад. бо пои чап чизе аз дасти дарвозабони СКБ намеомад. ба аксуҷуми навбати худ мегузарад Соро. зарба начандон хавфнок буд. акнун СКБ ба аксуҷум мегузарад. дарвозабон худаш зарба мезанад. файзалӣ, партоби Файзалӣ ва ту ба пои дарвозабони СКБ расид. фишори Соролов даун дорад. Пас ба Канур. Идрис наметавонад дуруст зарба занад. зарбаи навбати Идрис Ёров. аввал шура мекард ки ту ба бозингари СКБ расидааст барои зарбаи кунҷӣ. Саломов қаблан аз як чунин ҳуҷум гол дада буд. инҷо ҳам хуб бозигузорӣ карда шуд. боз мероем ба аксу ҳуҷум 3-2. пас ба Канор дар кор аст, аммо ин пасро гузарондан дар кор буд. аз ҳама кори мушкил. Файзалӣ, зарбаи Файзалӣ Сардоровро бар мегардонад дар замони СКБ.
او 5 دقیقه وقت زنده ماند. وقتی خیلی زیاد است. در فوتبال میتواند که تا نیم ساعت این 5 دقیقه دوام کند. این خاصیت دارد بازی فوتبال. حسین می‌بردارد مورد اینجا برف. بخش هجوم از اسکابه زدن زده شد برمیگردان جبارов. Nizomov بسیار واسه بازی میکرد. سورو هم این چیز رو قاید کردن در کار است. ضربه نکزاتو محکم میشود. مفهمم که برای چی از ابتدای رقابت همین گونه بازی رو برای نمونده بود. سورو 3 گل تیز آنها سر داد اما دروازه خود. برای این بعد مشکل شد بازی کردن. حسین می‌بردارد گزینگری اسکابه. خردسالان نیز در تماشای این بازی هستند. یکی در قصر ورزشی شهر خوجند خرد و کلان آمده است به تماشا. فیضلی سردارov امروز متاسفانه نشان راست نیستند ضربه روی فیضلی. ضربه خیلی سخت اندک دقیقیت نرسید. اینم خوب است برای ما. خاطر حساب میشم که برای به فینال برآمدن با سرو کمپانیا غلبه با فقط 4 گل در کار است. در حالت پیروزی سرو بر اسکابه از حساب تناسب توپ‌های بهتر اسکابه از زینه اول میبرد و سرو شد از زینه دوم. تو بر از پای ادریسیونوف آماده میرسد. اما درو ضربه زدن نتوانست ادریس.
بسیار خوب از جای خود برآمد جبارов. امروز بوارنوکتر بازی دارد دروازه‌بان دومی سورو. فیضعلی растиши ту ба бозигари СКБ буд, на? Боршон мекунад ки алба фоидаи худи дастаи ӯзбекистони аст. با خود آرام کنی من کردند گزارشی بازیگران سال رو با عکس هجوم. تایم آوت میگیرد سورو من از خود دادن بازیگران رو پیرو هدف. دو دقیقه وقت تماشاگران عزیز و خاطر حساب شما که 4 گل دیگر زدن در کار است با سورو برای برآمدن به فینال و حداقل غلبه کردن در کار است برای آنها که بهره مدال های برنجی مسابقه تلاش کند. در صورت مساوی و باخت مسابقه برای سورو خاتمه می‌یابد. حالا که دروازه‌بان رو میبرد سورو با سلاموف بازی میکنند. دروازه خالی است، ضربه درست زدن نمیتوان بازیکن СКБ. Nakazato.
сонияҳои охирини бозӣ. акнун тайм-аут худи СКБ мегирад. зуд ҷаборов тарки майдон мекард. Саломов ба бозӣ медарояд. Саломов, Файзалӣ. як гол дар кор аст. баҳри ҳадди ақал барои зинаи сеюм бозӣ кардан. зарбаи кунҷӣ кор мекунад Соро. зарбаи навбатӣ бармегардонад дарвозабони СКБ. бисёр ҳуҷуми хавфнок. сонияҳои охирин. ва ҳамин тариқ тамом. 5-5 мусовӣ дар бозии Соро зидди СКБ Узбекистон, ки маънои онро дорад ки мусобиқаи Тавҳидбонк 2025 барои Соро компания чемпиони Суперлигаи Тоҷикистон дар соли 2025 ба анҷом мерасад. аз зинаи аввал аз гурӯҳ мебарад ва дар финал бозӣ мекунад СКБ. аз гурӯҳи мазкур бо Сипар ва зинаи дуюм бошад Канти Қирғизистон. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо гузориши мустақим ба анҷом мерасад. дар фарҷом бошад мухтасар. коргардон ба шумо лаҳзаҳои ҷолибтарини бозии мазкурро нишон медиҳанд. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. хайр.